Bugün biz Türk dilinin baştapkı birinci sabagын tartıp жатабыз. Көпчүлүк суроо берет, Türk dilin кантип кыска убакытта үйрөнсөк болот, канткенде biz Türk dilin жеңил үйрөнө алабыз деген суроолорго биз кыскача видеолорду, сабактарды тартууну туура көрдүк. Андыктан досторго колдоо иретинде же болбосо Türk тилине салым катары сиздер дагы биздин группабызга катталып, бул жактан колдоо иретинде YouTube'ubuzga катталып, лайктан баса кетиңиздер. Анда эмесе баштады. Türk тилинде тамгалар 28 тамга. Жана ошондой эле аны жаттоо жеңилге турат. Анткени түрктөр латын тамгаларын, алфавитин колдонот. Эске сала кетсек, түрк тилинин тамгасын тартуу боюнча же болбосо тамганын айтылышы боюнча өзгөчө бир сабак чыгарабыз. А бул сабактагы темабыз болсо, бул таанышма. Таанышуу деп аталат. Анда эмесе достор, таанышууну мен сиздерге кыргыз жана түрк тилинде сиздерге сүйлөшүү иретинде айтып берем. Жана анын эки варианты болот. Эгер көрүүнү каалагандар биринчи вариантында бир гана түрк тилинде, а экинчи вариантында түрк жана кыргыз тилинде болот. Андыктан каалагандар түрк тилиндеги вариантын көрсө болот, каалагандар жалаң гана түркчө, кыргызча болгон вариантын көрсөңүздөр болот. Бул сиздердин убактыңыздарды үнөмдөөгө пайда берет. Анда эмесе баштадык. Merhaba. Benim adım Eleman. Sizin adınız ne? Benim adım Ahmet. Nasılsınız Eleman? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız Ahmet? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ahmet, nerelisiniz? Ben Türkiye'liyim. Siz nerelisiniz? Ben Kırgızistanlıyım. Ahmet, kaç yaşındasınız? Ben 21 yaşındayım. Peki siz kaç yaşındasınız? Ben 22 yaşındayım. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Dostlar, aytkандай эле байкасаңыздар, мен сиздерге акырын жана мукамдуу айтып берүүгө аракет кылып жатам. Бунун да бул себеби сиздер нолдон баштап үйрөнүп аткан достор үчүн жана акырындык менен буйруса тездетип чыгарабыз. Бул биринчи сабак, андыктан сиздер жакшылап көңүл буруп, сөздөрдү кандай айтуу экендигине маани бериңиздер. Анда эмесе кыргызча жана түркчөсүнү сиздерге айтып берем. Merhaba. Саламатсызбы? Merhaba. Саламатчылык. Nasılsınız? Kandayсыз? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Rahmat. Жакшымын. Siz kandaysız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çoğun rahmat. Men dagы жакшымын. Sizin adınız ne? Sizdin adınız kim? Benim adım Ahmet. Menin adım Ahmet. Sizin adınız ne? Sizdin adınız kim? Benim adım Eleman. Menin adım Eleman. Nasılsınız? Kandaysız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Rahmat. Жакшымын. Siz kandaysız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Rahmat. Men dagы жакшымын. Ahmet. Nerelisiniz? Ahmet. Kayсыл жактан болосуз? Ben Türkiye'liyim. Men Türkiye'den bolum. Peki siz nerelisiniz? Anda siz kayсыл жактан болосуз? Ben Kırgızistanlıyım. Men Kırgızistan'dan bolum. Ahmet, kaç yaşındasınız? Ahmet, kança yaştasız? Ben 22 yaşındayım. Men 22 yaşındamın. Siz kaç yaşındasınız? Siz kança yaştasız? Ben 21 yaşındayım.
Men 21 жаштамын. Tanıştığımıza memnun oldum. Tanışkanımızga kuanıştamın. Ben de memnun oldum. Men dağı kuanıştamın. Бұл жерде айтылчы bir грамматика бар. Егер маани берсеңиздер, бұл жерде жаңы танышууда биз сиз деп қана қолдандық. Кейбір учурда биз сен же болбосо сиз деп дагы колдона алабыз. Мисал катары айта кетейин. Nasılsın, kandaysın. Nasılsınız, kandaysız. İkinci olsa bu kaç yaşındasın, kaç yaşındasınız. Kança yaştasın, kança yaştasız. Nerelisin, nerelisiniz. Kaysıl jaktan bolosун, kaysıl jaktan bolosuz. Demek biz kayсы учурда өзүбүздөн улуу же жаңыдан таанышып жатканда же болбосо аффиксалдуу таанышууда биз сизди колдонобуз, досторго же болбосо өзүбүздөн кичинелерге ал убакта биз сенди колдонобуз. Мисалы, merhaba, nasılsın, kaç yaşındasın, nerelisin сыяктуу. Жашы улуу же жаңы таанышып жатканда же болбосо бир маанилүү жерде таанышуу жасап жатканда adınız ne? Nasılsınız? Kaç yaşındasınız? Nerelisiniz? деп колдонобуз. Колдоо иретинде бизге лайктан басып, биздин каналга катталып кетиңиздер. Албетте бул дагы түрк тилин үйрөнүүгө кошкон салымыңыздар жана башка достордун көрүүсүнө дагы себепчи болосуздар. Herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben sizi çok çok seviyorum.